Uwavuga ko imyaka itinda ariko ntiyere ntago yaba abeshye, ndetse uwanavuga ko ibyiza iteka bihora bihanzwa amaso n'abatari bake nabyo ntago yaba yibeshye. Munyemerere twigarukire kuri ruhago yacu yituma abantu benshi barara badasinziriye batekereza ku ma equipe bakunda, ndetse abandi bakaba barashoyemwe imitungo itagira ingano, bamwe bagahomba abandi bakunguka. Ariko se iyi ruhago ituma abantu benshi badasinzira abandi bagatekereza umusubirizo yaba ari ruhago nyabaki? Muribuka ko umwaka utaha igikombe cy'isi kizaba? Ese uri kwibaza ngo kizabera he? Oya, ntago ari ibyo ngiye kubabwira, ahubwo ngiye kugaruka kuri bimwe mu byabaye kuri iki gikombe cy'isi duhora twibaza umunsi ku wundi, aho imyaka 59 ishize tugaruka cyangwa se gutekereza uburyo igikombe cy'isi kigeze kwibwa maze imbwa yari icitse ikiziriko ikakigaruza. Byagenze bite mama? Munyemerere hano kuri Sport TV Rwanda tubirambure byose uko byakabaye. Iyi tariki ntabwo izava ku mitima y'abayibuka. Hari ku itariki 20 Werurwe mu 1966 ni mu mujyi wa London mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo igikombe cy'isi cyitwaga Julius Limethorpe kibwaga n'abajura bagikuye mu imurikagurisha ryari muri bera muri uwo mujyi. Igikombe cy'isi cyari cyazanywe mu Bwongereza mbere y'irushanwa ry'igikombe cy'isi cyo muri uwo mwaka w'1966, ariko kibwe mu imurikagurisha ryaberaga mu mujyi wa Londres. Icyo gihe abajura bashoboye kurenga abashinzwe umutekano bagitwara babanyuze muri humye. Nyuma y'iminsi mike umuntu wiyitaga Jackson yahamagaye ikigo cya The Football Association cyangwa se FA gisanzwe gishinzwe umupira w'amaguru mu Bwongereza, avuga ko afite igikombe, hanyuma asaba ingurane y'amafaranga arenga amayero 18,000 kugira ngo akigarure. Polisi yaje gufata uwakekwagaho kukiba, ariko barakibura, hanyuma bakomeza gukorana n'inzego z'umutekano zose ngo iki gikombe kibashe kuba cyaboneka. Kwa 27 Werurwe n'ubundi mu mwaka w'1966 hashize iminsi 7 gusa igikombe cy'isi kibwe, umuturage witwa David Corbett yasohokanye imbwa ye yitwa Parkress kugira ngo ayitembereze hafi yaho batuye mu gace ka Belran Hill mu majyepfo ya Londres. Iyo mbwa yatangiye kwihuta cyane igana ku giti kiri hafi aho ngaho y'inzu. Corbett abonye ko imbwa ye ikomeje gukurura igipfunyika cy'ikinyamakuru Newspaper World, yagiye kukireba asanga ni cya gikombe cy'isi. David Corbett yahise ajyana icyo gikombe cy'isi kuri polisi, maze abashinzwe umutekano baragisuzuma basanga koko ni igikombe cya nyacyo, maze gihita gisubizwa mu maboko ya DFA kugira ngo kizashyikirizwe ikipe izatsinda irushanwa. Nyuma yaho David Corbett yahawe 5,000 by'amayero, ari hafi y'amayero 100 mu mafaranga y'ubu. Hanyuma imbwa ye iba ikimenya bose, inatumirwa mu birori byo kwishimira iki gikombe bari batwaye. Iki gikombe cyatangiye gukinwa ku itariki 11 Nyakanga mu mwaka w'1966, gisozwa gukinwa ku itariki 30 Nyakanga mu mwaka w'1966, aho cyaje gutwarwa n'Ubwongereza butsinze Ubudage ibitego 4-2 mu mukino waberaga kuri Stade Wembley hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Si mu Bwongereza gusa igikombe cy'isi kibwe, kuko no mu mwaka w'1983 igikombe cy'isi kibiwe muri Brazil ricyongera kuboneka, bituma FIFA ihindura igikombe cya Julius Limethorpe. Kuri ubu ikabikora igikombe gishya kizwi nka FIFA World Cup Trophy aho kuba Julius Limethorpe. Ngayo rero nguko nibyo byabaye ku gikombe cy'isi cyabaga mu mwaka w'1966, aho cyaje kuba cyegukanwa nyine n'igihugu cy'Ubwongereza gitsinze cyangwa se Ubwongereza butsinze Ubudage ibitego 4-2. Mbifurije byiza no komeza kurongerwa n'ibiganiro byacu hano kuri Sport TV Rwanda.